Santiago capítulo 5 versículo 2 dice su palabra: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Gloria a Dios, aleluya. Salvai kusungi, kanya kay pita libranya sungi. Ileni kicho, ileni kicho, chaklani kicho. Ofisyo mo yung pinalbay kusungi, kanya kay pita libranya kusungi. Ilay tanong adyos tashiko, ilay tanong adyos tashiko. Winyay ikaw sa'y malikon ay kita, winyay ikaw sa'y malikon ay kita. Pamanyay kicho, tay-tay ay kicho, wawiyay kicho, chulin ay kicho. Wanyay kapita, libray kusungi, kanya kalpita, huloy kusungi. Pamanyay kicho, tay-tay ay kicho, wawiyay kicho, chulin ay kicho. Wanyay kapita, libray kusungi, kanya kapita, huloy kusungi. Alingin niya ko Diyos pa sinimi, alingin niya ko Diyos pa sinimi. Aling ka mami pusalya suki, aling ka mami chay kachisuki. Alingin niya ko Diyos pa sinimi, alingin niya ko Diyos pa sinimi. Aling ka mami pusalya suki, aling ka mami chay kachisuki. Mama yay kichon, tayta yay kichon, wawi yay kichon, chule yay kichon. Wanyoy kapita libra yashunki, kaiña kaipita jolo yashunki. Con esta alabanza animo también a nuestro hermano pastor Oscar Restrada, siempre por Huancayo, Perú. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Ileni kicho, wayway ay kicho, ileni kicho, chaklay ay kicho. Ofisyo mo yung salvay kusungi, kaya chapita libranya sungi. Ileni kicho, wayway ay kicho, ileni kicho, chaklay ay kicho. Ofisyo mo yung salvay kusungi, kaya chapita libranya sungi. Ilay tanong o Diyos tashiko, ilay tanong o Diyos tashiko. Winyay ikaw sa'y malikon ay kita, winyay ikaw sa'y malikon ay kita. Pamanyay kicho, tay-tay ay kicho, wawiyay kicho, chulin ay kicho. Wanyay kapita, libray kusungi, kaya kapita, huloy kusungi. Pamanyay kicho, tay-tay ay kicho, wawiyay kicho, chulin ay kicho. Wanyay kapita, libray kusungi, kanya kapita, huloy kusungi. Alingin niya ko Diyos pa sinimi, alingin niya ko Diyos pa sinimi. Aling ka mami pusalya sungi, aling ka mami chay kachisugi. Alingin niya ko Diyos pa sinimi, alingin niya ko Diyos pa sinimi. Aling ka mami pusalya sungi, aling ka mami chay kachisugi. Agradezco también a nuestro hermano pastor Amador Capcha, que está dirigiendo siempre la obra de Dios con la misión Huancas, siempre en Huancayo, Perú. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!
aleluya, 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 gloria a Dios.